салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. осонтарин ғалабаи Арсенал дар ин мавсим. бовар намекардам ки кадом рӯза ин ҷумлаҳоро менависам, вале бачаҳои Микел Артета воқеан хеле сода дастаи Челсиро шикаст доданд. Арсенал дар асл бартариятро барои чемпион шудан аз даст дод ва ягона роҳ фақат ғалаба дар 5 бозии оянда бо умеди ягон шикасти Манчестер Сити аст. онҳо ин чизро аллакай ҳис карда буданд ва бозӣ бо Челси барояшон муҳимтар аз ҷанг буд. аз ин рӯ муқобили Челси ба қавли рехтагӣ тамоми истеъдоди худро ба таври аъло нишон доданд. масалан Мартин Эдегор ин навбат худро Месси ҳис кард ва ба дарвозаи ашрофзодаҳо дубл намуд. агар ҳамон марҳилаи бебохтҳои замони Тухел дар аввали мавсим намебуд, пас баъди вайрону валангоршавии Челси дар давраҳои Грэм Поттеру тамоман рехтани ин даста дар вақти Лемпард, ҳоло Челси фақат барои зинда мондан мубориза мебурд. то ин дараҷа шояд нарасанд, вале агар 5 бозии моҳи майро мисли 5 бозии моҳи апрел бо шикаст паси сар намоянд, кӣ медонад чӣ мешавад. дар қатори Мартин Эдегор ҳамчунин Габриэл Жезус низ ба задани 1 гол даст ёфт ва шогирдони Фрэнк Лемпард ба 3 голи дастаи дигари Лондон ҳамагӣ бо 1 гол ҷавоб гардониданд ки ин кифояткунанда нест. хулас маълум гардид ки Лемпард ҳам ту ба қавле барои болои шифонер ба ин вазифа даъват гардидааст. чанд вақти охир атрофи номи Месси гапу гузороҳо чарх мезанад. шумо огаҳед ки аллакай муносибатҳо бо дастаи парижӣ хеле бад гардидааст. ПСЖ аллакай аргентиниро ба муҳлати 2 ҳафта ба сифати ҷазо аз бозиҳои даста маҳрум намудааст. инам дар ҳолест ки Месси худсарона аз тамринҳо саркашӣ кард ва ба ҷои он бо аҳлу оилаи худ ба Арабистони Саудӣ рафт ки ин хашми раҳбарияти бошгоҳи парижиро барафрӯхт. пойгоҳи хабарии RM Sport иттилоъ медиҳад ки ПСЖ футболбози мазкурро 2 ҳафта аз ҳаққи иштирок маҳрум намуд ва изҳор дод ки Месси воқеан шаъну шарафи дастаро поймол кард. набудани Месси рӯзҳои охир мавзӯи асосии фазои бошгоҳи ПСЖ ба ҳисоб меравад. аз 5 бозии боқимондае ки ПСЖ дар ин мавсими Лигаи 1 дорад, Месси дар 2 тааш иштирок намекунад ки ин рақобат бо дастаҳои аутсайдер Труа ва Аячо мебошанд. ҳамчунин хабар дода шуд ки Месси аз гирифтани маоши 2ҳафтинаи худ низ маҳрум шуд ки он ба 1,6 миллион евро баробар аст. гуфта мешавад ки Месси дарҳол баъди бохт аз Лориан ҳамроҳи аҳлу оилаи худ ба Арабистони Саудӣ рафт. ҳарчанд сармураббии даста Кристоф Галтие ва директори варзишии даста Луиш Кампуш ба ӯ иҷозат надода буданд. ҳарчанд раҳбарияти бошгоҳи парижӣ ба ин чиз иҷоза надоданд, аммо Лео Месси ҳам дигар роҳ надошт. ӯ барои чӣ Арабистон рафт? аргентини ҳам дар ин ҷо сабаб дошт. сафари Месси нақшаи пешакӣ буд ва санаи онро тамоман иваз кардан ғайриимкон буд. Месси бо Арабистони Саудӣ шартномаи ҳамкории тарғиботӣ дорад ки мувофиқи он солона 25 миллион евро мегирад. тавассути Лео бояд самти сайёҳиро дар ин мамлакат боло бибаранд. аз ин рӯ намояндаҳои мамлакати мазкур соли гузашта бо футболбоз шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расониданд ва чунин вазъият аллакай бори дуюм аст ба миён меояд. баъди шикаст аз дастаи Бавария низ Месси чунин мушкилӣ дошт ва он замон ҳам ҷазои худро гирифта буд. хулас мушкилии мазкури Месси дар пасманзари хотима ёфтани шартномаи ӯ ҳамин тобистон ва ҳамчунин баргашташ ба дастаи Барса сурат мегирад ки умеди мухлисони дастаи каталониро боз ҳам зиёдтар мекунад. хулас рафтани Месси ба Арабистони Саудӣ гап сари 25 миллион евро меравад ва ПСЖ бо кадом 1-2 бозиву 1-2 сум пул мехоҳанд футболбозро тарсонанд. овозаҳо пайдо шуданд ки Хави Алонсо номзади рақами 1 ба вазифаи сармураббигии дастаи Тоттенхем шуд. мутахассиси 41-сола ҳоли ҳозир дар Байер Ливеркузен қарор дорад ва дар он ҷо фаъолияташ аъло баҳо дода мешавад. Алонсо дар моҳи октябр дастаро ба ӯҳда гирифт вақте ки онҳо дар ҷои 17-ум буданд ва ҳоло Ливеркузен дар мавқеи 6-ум мебошад. гузашта аз ин Байер мавсими олиҷаноби худро дар мусобиқаи ҷоми Аврупо мегузаронад. 11 май олмониҳо дар нимфинали Лигаи Аврупо бо
دوم بازی میکنند. توتنهام پس از بازی حیرت انگیز افسانه‌ای با لیورپول خاوی آلونسو را هدف اساسی دعوت به کرسی سرمربیگی قرار دادند. سروران توتنهام را که با سبب رفتن آنتونیو کونته در وضعیت دشوار قرار دارند به تاثیر مانده نتوانست. د تلگراف خبر می‌دهد که آلونسو برای وظیفه مربی نوی باشگاه لندن بررسی می‌شود. باشگاه چنین می‌شمارد که تجربه عظیم بازی او در لیورپول و ریال مادرید می‌تواند عامل کلیدی برای موفقیت در پرمیر لیگ باشد که اسپانی را از سلوت و ناگلزمن برتر نشان داده است. یولیان ناگلزمن که تا دیروز نامزد اساسی به حساب می‌رفت همکنون به قول از بازی بیرون شد. خاوی آلونسو به نظر من اگر ذره اندیشه داشته باشد باید از این پیشنهاد دست کشد. این دسته سر چندین سرمربی‌های بزرگ را خورد و چندین بازیگران زور به مانند کین و سون خار شدند ولی در یگان جو چمپیون نشدند. 2 روز پیش درباره تاکفوس کوبو گفتم که این مسی نوی تعریفی کجا شد. مثل که ژاپنی گپی ما رو فهمیده باشد که دیروز به دروازه ریال مادرید گل زد و از خود درک داد. او از یک اشتباه سفیدپوشا دسته ریال را خوب جزا داد. کورتوا توپ را به هیچ کس نه به ادر میلیتائو داد و در همین حال ادر دید که دیگر یگان راه نیست و خواست توپ را به کورتوا برگرداند که در همین حال ژاپنی به مثال شوخی تنگن از کجای یکی پیدا شد توپ را گرفت و به دروازه خالی وارد ساخت. سابق فوتبالباز ریال که سال گذشته رسما به دسته سوسیداد گزارش کرد به خاطر احترام چند مرتبه به بر کردن پیراهن شاهانه گل زده خود را استقبال نگرفت و به مخلصان ریال یک نوع صداقت نشان داد. دسته ریال در این بازی از فوتبالبازان باشگاه ریال سوسیداد با حساب 2-0 شکست خوردند و کارلو آنچلوتی به مثل دیگر مهم نبودن رقابت‌های لالیگا کریم بنزما را استراحت داد و وینیسیوس جونیور و ادواردو کاماوینگا با سبب کارت زرد داشتن حقوق اشتراک در بازی را نداشتند و با این دسته شاهانه با شکست مواجه شد. این یک نوع زود تسلیم شدن کارلو آنچلوتی به چمپیونی بارسلونا و توجه پورا به لیگ چمپیونها می باشد که این هفته با منچستر سیتی به نهایت سخت بازی دارند. هر کسی همین بازی را میبرد باور کنید او غالب لیگ چمپیونها است. دیروز بزرگترین روز برای ارلینگ هالند بود. در اولین موسم فوتبالیش او علاقه رکوردهای یک عصره را شکست و اسم خود را همچون رکوردسمن در چمپیونات بهترین جهان نوشته ساخت. در بازی مقابل وست هم گل زد و سیتی در این بازی 3-0 غلبه نمود. بله به گل ارلینگ هالند شاید سیتی غلبه میکرد اما گپ سر فکت و رقم میرود. هالند همکنون در پرمیر لیگ انگلیا 35 گل دارد. نروژی در حال رکورد شکنی کرد که قبلا صاحب رکوردان اندی کول و آلان شیرر در 42 بازی 34 گلی زده بودند اما هالند باشد در 33 بازی علاقه 35 گل دارد. از زمانی که پرمیر لیگ انگلیا با 38 بازی در یک موسم گذشت فقط محمد صلاح در یک موسم 32 گل زده بود که هالند این نشانداد را هنوز 3 بازی پیش عوض کرده بود. حالا این فوتبالباز باز امکانیت دارد که در 5 دور باقی مانده این آمار را مستحکم نماید. بعدا فوتبالبازان و هیئت مربیان سیتی برای هالند دالان چمپیونی تشکیل کردند و چون آنها به سر و رویش شاته و شپاتی زدند که چندین سال شد چنین مراسم را ندیده بودیم. انیقترش 5 سال پیش برای محمد صلاح در لیورپول چنین دالان تشکیل کرده بودند. دلیل عجیب این است که اولین گل خود را در پرمیر لیگ انگلیا هالند به دروازه وست هم زده بود و همکنون گل رکوردی خود را نیز به دروازه این دسته وارد میکند. فعلا در کل مسابقه ها هالند 51 گل زده است که این هم رکورد به شمار میرود چون در تاریخ انگلیا یگانه نفری که از دسته های انگلیسی در یک موسم گل زیاد زده است این دیکس دین میباشد که سال 1927 قریب 100 سال پیش 63 گل زده بود. اکنون بعد او ارلینگ هالند نروژی بعد 96 سال با زدن از 50 گل زیاد دست مییابد. انا برای شما ماشین گلزنی گشت اتومبیل‌های آلمانی را تعریف کرده با چانه‌های خود سمکت‌های نروژی هم میشد است که گل زده. دوستان عزیز از جانب سرپرست برنامه ما شرکت فرمولا 55 برای پیشگویی بازی دسته‌های استقلال و روشن کلوب در سوپرجام تاجیکستان تحفه پیشنهاد شده است. هر کس حساب درست بازی را پیشنهاد میکند از جانب سرپرست صاحب تحفه از قبیل فوتبالکا و توپ فوتبالی میگردد. در این اقدام یک توپ و 3 پیراهن گذاشته شده است که هر یک صاحبان خود را انتظار است. مرحمت. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.